Aho okwa Akaruru kagenzire district zombi owekibina ekyarwanyisiriza His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni district ya Kiryandongo akayi n'obururu emitwaro 3,838 obwo n'obucweka 69 n'obucweka 20 kandi district ya Masindi akayi n'obururu emitwaro 5,50 obwo n'obucweka 67 n'obucweka 66. Ombandi ababire bari ahantebeji owekibina ekya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Sentamu district ya Kiryandongo akayi n'obururu omutwaro gumwe 13,893 obwo n'obucweka 25 n'obucweka 25 kandi muri Masindi akayi n'obururu emitwaro 2,879 obwo n'obucweka 25 n'obucweka 25 n'obucweka 41. We owekibina echa Alliance for National Transformation Aunt General Gregory Mugisha Montoyera Omuri Kiryandongo akayi n'obururu 12 kandi muri Masindi akayi n'obururu 358 obwo n'obucweka 48 bwabo bamwe ahababire bari omukaruru kandi bagarikire ahantebe niyemwe bona bakujwekera ebibina nibyo bumwe ko okushora obushagiki nobwa hato n'okugenda omisho mbetweka bitari bumwe na bumwe bihanga kandi okwatire ekibina ekyarwanyisiriza akiri omucyange kya Bunyoro izo biri yanyenshakare nasibo mu district ya Bulisa Hoima hamwe n'orurembo rwa Hoima owekibina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Sentamu ariyo mu Rubundu Bujo hamwe na Ntoroko General Mugisha Mont ariyo muri Jinja Mbaraka Munyagwa ari district ya Moyo hamwe na Obongi Nathan Nandala Mafab owekibina ekya FDC arikuno yo mucyange kya Nkole district ya Rubirizi hamwe na district ya Mtoma. We Franka Burira ariyo mu district ya Mukono hamwe na Buyikwe Joseph Elton Mabilizi ariyo mu Rubuhweju Shema hamwe na Bushenyi Robert Kasibante owekibina ekya National Peasants Party ariyo mu district ya Madiokolo hamwe na Nebenukoko okukuronda obushagiki kuragende omisho ombicweka bitari bumwe na bumwe bihanga izoba eriyanyenshakare.